Тенджбалин бародаро, чӣ гуфтанем? Имрӯз 21-ум рӯзи челленҷи моай ва мо бояд кор кунем $1092 ва якум таргои сесияи ма сармешава ай $10, яъне якум сделка 11 цент. Ва дар аккаунти мо чӣ хеле ки мебинем $1010, мо бояд около $82 кор кунем. Барои мо чикор мекунем? Ма инҷа настроит кардам таргои плани имрӯзама ва чикор мекунем? Сарч мекунем ва дар иҷа сделкаҳои динанги рӯза будак ва имрӯза сделкаҳоро мебинем чӣ мешавад. Имрӯз яъне душанбе, возможност бисёранд, паро бисёрай, дар любой ситуация рынок мебинем, логически медроем, кор мекунем. Так что ай шумо лайк ва подписаться, чанқай ки шумо 1000 нафара тез добиват мекунем, ҳамон қадар хубай казават мекунем. Моро 92% досе AUDCF, яъне реальная валюта ва чӣ хеле ки мебинем максимум дай барои мо 1 дақиқа тараф поён медроем мо. Барои чӣ ки ай ситуация мо откачида буд ва ай зонарам уже пробой вряд ли мешавад. Барои мо куҷо омадем 1 дақиқа естественно тарафи гиҷо поён. Результати сделкамон ждат мекунем, чӣ гап мешавад. ба бисёрёс боя бурга мегӯям савол мекунам, барои чӣ қадар рӯз пеш барди 21-ум рӯза расидагем, леки 26-ум рӯза торговаться кардем ба сабаби дагоно бародаро. Ҳолатош мешавад дар видео мо дагон мекунем ва ба ҳамон сабаб мо пул бисёр кор мекунем. Мақсади ма уже $1000 да омадам расидам, и яъне цели идеални буд ва дар нешим шак мо намебинем чӣ гап мешавад насиб иншааллоҳ уже бо дальши хела қини ай паси сар гузарондам ма дар нешим результати кормона мебинем. И сделкаи мо успешно разницаи 15 пункт нишон доистаи гузашт ва иҷа дар медроем чикор мекунем мо. Иҷа дар медроем отметиш мекунем, то что плюс мо и валютни пара гирифтем ва дар нешим шак стоит истодан или всё-таки не стоит. Мақсад шумо думод мекунед. Ба фикри ман вообще не стоит, барои чӣ иҷа непонятне свечаи 5 минутаи нав сар мешава ҳозир. Мақсад понятное дело восходящий канал тренде, но ҳамчунин метавонад чикор кунад як бора падения бошава, яъне пробоями калидор бошава дар и реальная валюта качелиш бисёри буде. Дар ин ситуация 1 дақиқа боло медроем ва мебинем чӣ кор карда мешавад. Дим сделкамон результатшо ждат мекунем, ҳамчунин як бор 5 минутаи амира даромада нигоҳ мекунем. Полноценный свечаи 5 минутаи бо нав сар шуд. Мақсади гап дар у ситуация мо 5 минутаро буд кардем ва дар ин ситуация мо 5 минутаи нав графика чӣ хеле ки мебинем. Мақсади гап нав сар додагаем графика ва результати сделкамон мебинем. Дар ин ситуация дани ҳами қадар время вақта ҳами ҳолат максимуми, мақсад ҳами график будаги. Барои ҳамин мо уже мақсади гап официально заявлят карда метавонем максимуми ҳами калидори мо инем иҷае. Барои чӣ график нав сар шудаги чӣ хеле ки шумо мебинед на график выходной. Бум, запуск, резко свеча падения ва и сделкаи моро 5 4 3 2 1 мондай результатша мебинем. Плюси хелона аи валютни парарам гирифтем. Бо дар нешим шак сем сделка намерем. Дальше удержаться мекунам, намекунам, пробой ниж мешава. И уже нимая забота гуфти урусо. Барои мо бо валютни пара реалиш мекунам. Дар иҷа спади конкретния локальни точка поддержкаи моро мековем. 1 точка да задержка цена шудаги ва 1 точка. Дар дани ситуация чӣ гуфтанем? Ма естественно шумо ҳаматон маро ждат доред ки ҳами акай умар чӣ мега? Ира давай до свидания мега акай умартон, барои чӣ ки позиция ҷони тои барои ҳамун омадан дар кор нест. Ирам 90 и чота ирус вообще идеальный ку и реальный валюта. Мақсад гап процентҳои безбашани хеле намедод рӯзи душанбеда, намедонам ба сабаби может быть волатильность дар рынок, намедонам ба сабаби чӣ, барои чӣ ки процентҳои безбашани доста дани моментам чӣ хеле ки мебинем ваймон нав сар кардаги тренди мо ва восходящий канал тренда. Дар иҷа чӣ гап шуд? Задержка цена яъне шуд ва мо сигнал дар и параро даст додагим. Ҳама парвош примерно реальный рынок вақте ки сар мешавад як направление кор мекунад. В начале торговаться кардан
чихеб шуморо бифаҳмонам. Хубай. Вақте ки уже баъди обечит график уже дальше бисёр мешава, мақсад я разни свечо пайдо мешава, уже камтарак сложный момент пайдо мешава ва дар ҳолате ки мақсад дига ҳозир нав сар шудаги идеални бад як нав неву соати чанд намедонам запустит кадаги ман нав дуромадам нав дидем 5 минутада агар ҳисоб кунем намедонем чанд минут и сделкаи моро ба плюс ба анҷом расид дальнейшем шакмо намековем ва мо метавонем ҳама валютни пара сделка кунем, лекин уже мо чӣ ки гуфтам бародаро ҷои опасни да омадагем лучше я не буду рисковать чем-то. Короче, дани время да откат наезон шуд и ира обновить кад мақсади гап максимум ша обновить кардан метавонест бошад инаи линияра ёки не камтарак ждат мекунем агар натонист мақсади гап пара ралиш мекунем агар тонист максимум ша ами максимум 1 дақиқа тараф поён медорем ба сабаби ки 5 10 15 20 25 мо откат шудаги ами коридор ва ира метавонам последни минут шуда откат бута яъне ки ҷо тарафи естественно поён мо бояд камтарак сабр кунем я бор верхни шава инаи тени ира зафиксировать кунам ба дальнейшем шагмона бумонем охи ман метавонам ай ҳозира будро мо мақсад лекин хай биёин метавонам пайдею бояд ине миҷара ждат мекардем мо ине максимум оридем вақте ки максимум ждат намекунӣ ягон гапи чапи безеб мешава хай в случае чего догони якатон тайёрай не переживайте пацаны все у нас будет хорошо сладко дани касания ина максимально камонда ине ҷай ма камтар поён кардам 1 минутада шутоби барои шуморо фаҳмодан осон шава ва результата ждат мекунем чӣ гап мешава ана дар инаи ҳолат 1 дақиқа успет накардем 18 секунд 16 15 1 дақиқа тарафи поён як баробар зиёд карда медорем барои ки свечаморо 10 секунд шумонд ва дар ҷо омад уже оно максимум гуфтаги мара по идею обновить кард уже бояд откат наезон шава ва иҷа мақсад пробитиям шуданаш ганда мумкин барои ки график непонятный мешава ҳозир дани ҳолада метавонам мо бурем иша просто пробой шава ва чӣ хеле ки мебинем откатни ситуатсияи мо омад расид яъне свечаи мо чӣ гап свечаи мо ба анҷом расид яъне ҳамон линияда ина линияда ба анҷом расид свечаи нав сар шуд агар геп тарафи боло бута пастар раса ки инера обновить кунад естественно сделкаи мо ба минус ба анҷом мерасад дар ин ситуация уже дим сделка монайда ҳами валютни пара мо просто так покидат ҳами валютни парара мекунем барои ки то медонем ки дагони бисёр тор кадом ҳолатҳора рафта одама мерасона ва иҷада мақсади гап имина ҳамиҷада камтарак қафои график ай трейдинг нё камтарак иҷа қафои и сделкаи мо естественно плюс мо нагирифтем изначальный депозит так что 1 минута иҷара поён мекунем ва дальнейшем шагмонам месозем пробой шуда метавонам барои ҳамин биёин риск намекунем бачаҳо плюсҳои худро нагирифтем естественно мақсади гап нағмабозиву нағмасару намекунем просто чикор мекунем позитсия нав мековем ва мебинем дар ҷа мегам ман откат мекунам тарафи ёвон яъне ку иша мебинем о иш вообще иш яъне уже объем рост додистай ин иҷара обновить кард по идее бояд поён брава успет накардем иҷара бо я бор дига ман бояд кам кунам бо ман чӣ $24 монданем короче ман спада ждат дорум мақсад айниҷа бояд медиромадем лекин айниҷа диромадем ҳеҷ гап не результати спадча ждат мекунем ба шарте ки агар ки в случае чего биё иҷара обновить кунад айҷа уже мо включат мекунем головара сразу дагонда медироем рости гап бачаҳо ман парирӯз шаб хоб нарафта будам я ман мемкоини трампа упустит кардам бо ишаб
занш бировард, ҳавае қаждат кардам, мақсади гап наёфтум шаҳр якҷо бихарам, баъд ҳамисар давленияш омад фьючерсида. Барои ҳамин хоб рафтагӣ нестам, ганда мондаи бадам, лекин мақсади гап челленҷ гуфтани гап мондагӣ надорад. Ту монда нести, бояд записеш кунӣ. Ва рафтем. Чӣ гап шуд? Сделкаамон неудача. Ине сделкамон гузашт ёки не? Ҳамин нагузашт, но 10 мондем нагузашт. Правильно. Ковесем. 10 мондем нагузашт. 10 мондем нагузашт. 20 декадем. Ине точка паридем бо мо. Ва дани ситуацияда 1 дақиқа поён медром бо. Ва в случае максимум шараб наид кардан уже боло 2 дақиқа медром. Мақсад уже риск намекунам, да. 2 дақиқа состаре, чем 1 дақиқа. Ва ждат мекунем результати сделкамона. Естественно, агар ай точкаи даркорӣ медромадем, уже мо полиси худмон намегирифтем. Мақсади гап психология ва усталост и ганда роли важнеро бозӣ мекунад. Бародаро якчиша будананд, ки бояд шумо ба калаи холи будроен дайдуранд. Ма якум боре нагуфтестам, мира ай изначални кора сар кардану гуфтестам, бо мегум. Инами ҷавози ма бояд вообще торговаться накунам, барам хоб кунам, баъд биём сари ором кати торговаться кунам, ба сабабе ки агар ман хоб барам, пага мехезам, барои ҳамон ман лучши шуморо гуфтам видео запис кунам, баъд баъзур хоб барам. Разница 1 пункати пажар шуд ва мо паридем 3 дагонда. Естественно, 3 дагонда паридем. Ва рафтем дига валютни парворо мебинем, даҷа чӣ гап шуд, даҷа откат мешава. Естественно, 1 дақиқа поён медроем. Баручки не максимум шарб наид кард. Ва дани время свечамо откат додесай. Мақсад плюсмона насиб иншааллоҳ ҳайҷа бояд бигирем. Си секунди сделка монда, ждат мекунем результатчи чӣ гап мешава. Естественно, свечаи нав сар шуд, откат нижний шуд. Так что даже вақте ки сартам кор накуна, иногда бояд чизоро ту замечат кунӣ, да ҳамин дарон чӣ гап шуданаш мумкин е, бояд вовремя любое событие принимат кунӣ ва ҳеҷ маҳал бори рӯнаки ягон чиро накунӣ. Мақсади гап сделкачаи акатонам ба плюс ба анҷом расид, шукронаи Аллоҳ. Ва дальнейшем шагмон чӣ мешава? Изначальный депозит ва иҷара парара уже мо чикор мекунем? Алиш мекунем. Барои ки вас хаяши тренде уже против максимум дуромадан дар кор несте. Барои ки метавонам максимум шарб наид кунам, пробой калидор шава, бизанам биррава тарафи он. На ман вая қапида метавонам, на ту, на ягон каси дига. 1 дақиқа даҷа боло медроем. Результаташ дад мекунем. Биёед ман шуморо лучши хеле линияро монам, чтобы понятнее шава каҷо чира меюка. Ва ҳамин яка скопировать мекунем, болода мемонем то неҷа максимум. Максимум. Дани ситуация 2 дақиқа интихоб мекунем, я баробар ҷод мекунем, ждат мекунем, ягон кнопкаро намечакаем. В случае падения неҷа 2 дақиқа тарафи боло медроем. 18 қадрош чи сделкаи ма қатъи свеча ҳардуш як время. Свеча дар ҷои буча, историямо дар онҷа буд мешавад. 2 дақиқа тарафи боло медром. Ва вай обиткамонам вай мекунем. Зафиксировать мекунем. Дальнейшем шагмон мерем.
Динамо РНК Трамп грезонда буд ва имрӯз биткоин дани ситуатсия 100 чанд долларе? $109,000 пробит кард. Дани время 108 100,000 чӣ хел мешавад? $108,000 мешавад. Даже сарм кор накарда чӣ бугум ва даҷа чӣ хеле ки ман дидастам уже ами свеча яъне антка дод камтарак уже валентили момент буд барош ки мақсади гап метона биёя нижди часта чика апдейт накарда мондагия ба як хел ба мара трейдер пайдо шуда мега ин тено ягон чи означат намекунад тено ягон чи означат намекунад да идрон просто так тен намешид так что як шея даётон бигирен прежде мақсади гап як кора кардан 25 секунди свеча мондагия ами короче время ма қати время свеча ҳардаш ягай ждать мекунем результатча чӣ гап мешавад. Дани время 21 плюс пункт додастай нормальный результатай ва дале шимшакмона иншааллоҳ мебинем. сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид. гиҷо шуд календари мо доска почет плюс навистем естественно дале шак боло омадан рискование биёем параллелиш мекунам. Даҷа верхний, даҷа нижний. Блин, бояд изначально депозит мефромадем. Короче, мебинем и ошибка кадагиму может быть чистой таймуда. Даҷа естественно спад буд. Мақсад ине свеча болу поён тайн дод, лекин ине свеча уровенча нишон дод мода ва инами чико када метавона рост гирифта метавона то намҷара омода метавона. Мақсади гап течени чанқа омода метавона. мо бояд расчёти худмона бигирем ва из сделкаи мо нагзара уже мо худмонда проблема создат кардем ба сабаби ки бояд мо ина якум ступена сделка мекардем мо як бора дим ступен паридем якума накарда ва далеш результати сделкаомона мебинем. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 убитка ба поён. сделкаро накардем барои ҳамина мерасам шума ин иҷода омадем расидем. тега поён медроем ва параллелиш мекунем в случае чего. пробой мешава. инҷора обновить кард ва 30 секунди время мондагия 20 секунди свеча. Мақсад 10 секунд разница кади. яъне дарани ҳами калидори ма да бучава дайма мешава берем калидор бучава уже тамом геп тарафи боло мешава баъд уже ира поён фуроварданаш уже камтарак қин мешава. ой сделкаи моро убитични ва мо омадем дар ин сделка расидем ва дале шимшак поён. мақсади гап понятно дар дани ситуатсия як дақиқа поён медарам. ҳозир як минут бачаҳо результатча мебинам ба $893 дар аккаунт.
ва результатчо мебинем чӣ гап шудааст. сделкаи мо естественно мақсад плюскати ба анҷом расид ва чӣ хеле ки диден бачаҳо целмон $1092 буд, правилно? Дар аккаунти мо $1099 ва торгови сессиямона ба ҳам хеле результат мо маҳкам мекунем. Дар панел бошед чанд сделкаи удачни дорем. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 тани удачни. Ҳама кас ҳақтон айтибинед.